Baina ez dugu jaiagia hartu nahi zan. We got 2 dogs. And then the para to say to John, and you are right water. Eta beste herrialde batzuetara ezin naretean, familia guztien uzetara munduko leku desberdinetako zertitxo bat ekarri nahi izan dut. Horregatik munduko dantzak aukeratzen dugu. Guazen munduan zehar! Kaixo ere bat gara. Natzaien dantza lantzatuko dugu. Hiriburra gara. Baragilan lantzatuko dugu eta salto vertikala egiten dugu. Lukutza zuru. Eskua gorputzera itxatzita eta belaunak elkartuta. Para comenzar el viaje, Aimar, Oyer, Sadi, Ainhoa, Alexander y Aisea nos llevan hasta Kenia y Tanzania para convertirse en una tribu masái y nos enseñan su manera de bailar en círculo con el cuerpo erguido y los brazos pegados, dando saltos verticales. Son unos artistas. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Elele, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Hai, ngiti jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Aniti jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngeti jambo. Eta orain txikitxoekin goaz. Hemen 3 urteko gelan Lilo eta Stitch filma animatuan ateratzen den Emele no Lilo abestia aukeratu dute, Hawaien gertatzen delako. Nahi alduzue Hawaiiko itsaso, mendi, lore, egunsenti eta ilunabarraren koloreak ikusi? Ba, goazen ordu. Y en la vela de 3 años han elegido una de las canciones de la película animada Lilo y Stitch, porque se desarrolla en Hawái. ¿Os apetece ver los colores del mar, los montes, las flores del amanecer y el atardecer de Hawái? Pues vamos a ello.
Ke kuahiwi o mauna ke am He am mai la I ila wea Mala mala mai wahine ka pu Akaluna o we karuna Hika pali ka pu o ta wea He am mai ke ali I ki amanu Ua we hika pu o mamo Kapua nani hapo Kaixo guztioi, ULH bigarren mailako ikasleak gara, eta Zangoza ikastolako jaialdi honetara guztia emateko prest etorri gara. Aurten munduko dantza gai nagusia daukagu eta guk Borobilaren dantza egingo dugu. Denbora asko eman dugu gure dantza entzaiatzen, eta primeren ateratzen zaigu. Gure dantza izen asko izan ditzaken arren, azken finean martxarin bat bezala uler dezakegu. Zazpi-jauzi dantza tradizionalaren moldaketa izanik Borobilean egiten dira dantza hauek. Gaur egun erromerietan ikus ditzakegu gehien bat. Zuen gustukoa izatea espero dugu. Agur, agur. Y volviendo a casa, Les Urimaren nos invitan a disfrutar con una de nuestras danzas, Borobilaren danza, que han ensayado en la gela del LHB. Nos cuentan que se trata de una adaptación de Zazpi-jauzi. Se baila en círculo y de ahí su nombre. Actualmente lo suelen bailar en romerías y les sale de maravilla.
HH bigarren mailako haurrek Txinako tradiziozko dantza egin dute. Jatorrian, txinatarrak hasi ziren erritual zeremonietan abanikoa erabiltzen. Modu honetan, haien artean elkarrekin komunikatzeko erabiltzen zuten, hitza erabili gabe. Y nos trasladamos hasta China con la Gela de 4 años para ver una danza tradicional que suelen hacer en las ceremonias rituales, donde utilizan el abanico para comunicarse entre ellos sin utilizar la palabra. Disfrutad, que han trabajado un montón.
Kaixo, gu LH3ko gela gara eta Greziako zirto dantza egingo dugu. Zirto dantza greziar izena greziarazko zirtos hitzetik dator. Marrazkadura edo nahasketa estiloko dantza emandako izena da. Dena dela, sorba izenez ezagutzen da dantza hau. Ustez tradizionala. Giorgos Groliasek sorba greziara pelikularako sortu zuen 1964an. Azapiko dantzaren bertsio motel azkarren ahazten ditu eta bere ezaugarri nagusiak azelerazioa da, has begi eta gozatu. Y esta vez, Naroa, Aitor Mena y Aitor Tejada nos hacen cruzar el Mediterráneo para llegar a Grecia y nos cuentan que el sirtaki es una danza tradicional griega, creada por Giorgos Provias para la película Zorba en 1964. Su rasgo más característico es la aceleración, ya que va variando el ritmo a lo largo de la canción. ¡Ánimo! Orain, 5 urteko gelakoek giga dantza egingo digute Irlandara bidaiatuz. Oso dantza alaia da eta primeran pasa dute hori ikasten. Nuestros chiquis de la vela de 5 años nos llevan hasta Irlanda para bailar la danza giga. Esta danza está muy arraigada en la tradición irlandesa, pero también se baila en Escocia o Inglaterra. Se lo han pasado de maravilla ensayándola.
Kaixo, gu LH lauko ikasleak gara. Guk jaialdi honetan jaka dantzatuko dugu, baina lehenengo azalpen txiki bat emango dizuegu. Jaka dantza tradizional maori bat da. Historikoki gerra garaian eta taldeen arteko bakea lortzen zenean, areriei erronka adierazteko erabiltzen zen. Gorputz perkusio eta kantuz osatutako dantza da. Batera egiten da, eta bere mugimendu erritmikoen artean hauek daude. Lurraren kontrako zapalketa indartu bat, besoen mugimenduak, esku dardartiak, eta pertsona bat baino gehiago jarriko luketen aurpegiko pinu berziak. Dantza aztera doa, gozatu! Irati, Candela, Aymar y Beñat nos acaban de explicar los movimientos más característicos de la danza llamada haka, ya que nos vamos hasta Nueva Zelanda. Aquí históricamente, en época de guerra, esta danza se utilizaba para desafiar a los rivales, pero también en celebraciones importantes. Es una danza tradicional maorí y consta de una letra que cantan y de percusión con el cuerpo. Kaixo, gu LH ikasleak gara, eta jaialdiko kapoeira dugu. Kapoeira Brasil kultura da. Dantza, arte martziala, musika, akrobazia eta gorputz adierazpen alderdi desberdinak elkarturik. 16. mendearen hasieran Angolako Errepublika sortu izan bazen ere, Brasilen garatu zen. Eragin indigenatuak zituzten Afrikari esker, bere mugimendu azkar eta konplexuengatik da ezaguna. Hankak eta besoak mugituz ostikada eta bere mugimendu bizkorrak. Orain ikusi ahalko duzue. Guazen LH kapoeiraz gozatzera, emanaldi txiki hau astera dugu. Y nos vamos hasta Brasil, subiendo el grado de dificultad. Lizara y Alaya nos han presentado el baile de Suguela de LH Ghost, la capoeira. Es una expresión cultural afro-brasileña que tiene diversas facetas, como la danza, arte marcial, música, acrobacias y la expresión corporal. Probablemente se practica desde principios del siglo XVI y es conocido por sus rápidos y complejos movimientos que utilizan los brazos y las piernas para ejecutar maniobras de gran agilidad. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também.
Hip-hopa mugimendu kultural bat da. 1970ko hamarkadaren amaieran sortu zen, Amerikako Estatu Batuetan. Zehazki, New Yorken auzo latinoamerikar eta afroamerikar batzuk. Bronxen. Baina, gaur egun badaki mundu guztia zer da hip-hopa. Hip-hop izenak euskaraz bere indar infinitua jenez zapaldu laguntzen esan nahi. Beste aukera bat, barne bakearik besteak aurrera egiten lagunduz da. Hip-hopak lau elementu ditu, DJ, hau da, egiten duten lanaren izena. Grafitia kalean, mezua duten margotutako esaldiak idaztea. Breakdance, afroamerikarrek sortutako dantza edo kirola eta rap. Hip-hop mugimenduaren barruan dagoen musika estilo bat da. El hip-hop es un movimiento cultural. Nació a finales de la década de 1970 en Estados Unidos, concretamente en un barrio de Nueva York llamado Bronx. Pero hoy en día todo el mundo sabe qué es el hip-hop. El nombre hip-hop significa su fuerza infinita ayudando a la gente a oprimir. Otra opción es el tener fácil vivir ayudando a los demás a avanzar. El hip-hop consta de 4 elementos. DJ, es decir, el nombre del trabajo que realizan. El graffiti, escribir frases pintadas con mensaje a la calle. El breakdance, el baile o deporte creado por los afroamericanos. Y el rap, un estilo musical que está dentro del movimiento de hip-hop. Everybody, rock your body right. Back streets back, alright. Hey, now, oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, yeah. Rock your body. Streets back, alright. Alright. Now throw your hands up in the air. Wheel them around like you just don't care. If you wanna party, let me hear you, yeah. Estuve solo y me levanté yo.